هر دو چارچوب برهوی و پیشوازی بابا فرانسیس لدشتان نینوا قزا حمدانی جنگا کریستیان او ماوی چندین روژایه مجیلی درست کرنا درسوکه که جبو پاپای لسر ملین خواب دانیتن دم دست به قداسات کتن لقزا حمدانیه. هلبت اف پارچا پروکی به رازمندیا واتیکان دهیتا درست کرنو و نو نخشن تایبت لسر هاتینا درست کرن وکو نخشه کرنا صلیب و گلیا گنمی و گلک پیو و رامانندی. بالبداية الدەستپێکی مەدەست بنەخشە وێنا کریە li serevê Dersûkê. Mîna wênê salîbî û xaçê û gulya genmî û tirî nivîsîna Abana Etî û Selamu Aleykî me gelek kar li ser kiriye nûk ciwan derdkevît. Spas bo Xwedê. يعني طلع حلو والحمد لله. ورجیا قاپو دبیجیت اف نخشن هاتینا درست کرن لسر اوی درسوکی هر دبره دا هبون دو اول مسیحیان دا دم بابا فرانسیس دگهی تا حمدانیه از پیشکشی اوی بکم. يعني هاي الرسومات هذا من قبل. Ev wênê li ser evê Dersûkê berê de hebûn, wekû wênê kenîsê û ev nexşendî û ev xaça li ser evê Dersûkê kevintirîn xaça kenîsa Tahîrê ye. قشه کنیست الطاهره یا مازن لقزا حمدانیه تکست کتن کو دم سردانا بابای واتیکان و دست پیکرنا رو رسم آینی لکنیست الطاهره او ده درسو که داینت سرملین خواه او اب دست جنکا مسیحی لقرقوش هاتیه درست کرن. برنامه کل کنیسه ده تکرین دما پیشوازی پاپای نویج ملائکتا هر دیگل انجام دانا به نویجه پاپا فرانسیس دوی درسو که دان تسر ملین خو دویجنه و شاه کهنوتی نبتنه اف درسوکه جلای جنکا مسیحی و هاتیه درست کرن جبو بابا فرانسیس بلکو برهوی جهمی لایکی و ده نکرن جبو پیشوازی بابای واتیکان بو قزا حمدانیه جبرکو هاتناوی بروجکا میجوی دهتا القلمدان. کاوا عمر دنگ امریکا دشتا موصل.